Asifiwe. Nitukuigua kunyihite muno mbele yanyu na mbele ya Ngai. Tunasikia tumenyenyekea sana mbele yenu na mbele ya Mwenyezi Mungu kwa janga ambalo limetokea katika eneo hili. Hakuna mtu ana choose kile kitakuwa mbele yake leo ama hiyo masaa ingine, lakini Mungu ndiye hutujali. Mungu ndiye anatujua, na letu ni kumfahamisha mambo ambayo tunayohitaji, na yeye anayatenda. Anaweza tenda zaidi ya yale tunayoweza. Tunashukuru county government vile wamejaribu kutusaidia tangu jana na leo, lakini bado hatujapata mafanikio. Tukaona ni vizuri tufanye lobby ambalo litapeana nguvu na litafanya miujiza ili mambo yatendeke. Kwa hivyo tunaomba hata kama kuna kitu tuombe, sababu ndio itatupea nguvu. Naomba watu watatu alafu tutaendelea. Amen. Na tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba yetu wa mbinguni, tuko mbele zako, sisi watumishi wako, sisi binadamu ambao ulituumba. Baba Mwenyezi, tukikiri dhambi zetu, udhaifu wetu, na tukiomba Mwenyezi Mungu usikie sala zetu. Tunakushukuru kwa sababu wewe uniahidi ya kwamba uko na mawazo mazuri juu yetu. Tunakushukuru kwa sababu hii siku ulijua, hata ile siku ilitendeka yale ambayo ilitendeka, kweli Mungu ulikuwa Mungu. Na sasa tuonja mbele zako na imani, tukijua ya kwamba you are Emmanuel God with us. Hii familia ambazo ziko hapa, tuombea amani yako Mwenyezi Mungu. Community ya area hii tuikabidhi mikononi mwako. Tunajua ya kwamba hukutenda haya kwa sababu huwapendi. Upendo wako ni zaidi ya yale ambayo tungetafakari. Na sasa Mungu Mwenyezi, tunajua wewe waweza. Wewe ni Mungu wa kweli, na unajua machozi yetu. Na sasa tukumilio mbele ya serikali yetu pamoja na watu wa area hii, wanapong'ang'ana kutia bidii ili hizi familia zione wapendwa wao. Tuna imani ya kwamba Mwenyezi Mungu
mapenzi yako yametendeka. Wale wako uhai tunakushukuru, na ni matarajio yetu na tumaini yetu. Wewe ni Mungu unaokoa, na hatuna na doubt ya kwamba utatenda makubwa. Na hizi familia tutikabidhi mikononi mwako, wanapongojea ujumbe popote utokapo, ukawapatia amani yako. Asante kwa sababu umekiri ya kuwa wewe ukaribu sana, na sasa uko pamoja na wao. Kazi ambayo inatendeka, tunaomba amani yako Mwenyezi Mungu. Ona machozi ya watumishi wako, ona kilio ya familia hii, na tunajua kwamba unawapenda. Tunakiri wewe ni mchungaji mwema, na utatenda mazuri na mazuri na mazuri. Watakapopata habari zozote, wape amani ya moyo. Viongozi ambao wana coordinate, tuwakabidhi mikononi mwako. Na Ngai mutura mwoto ahoe woigue kiriro gia tumia wone wetekio wandu amokite haha twina wetekio Ngai ithe witu ni gwika maundu ma magega. Wi Ngai na nduturaga wi Ngai na wi Ngai wa kirikaniro. Amen. Twahoya thayu thiini wa itura riri. Mwathani tuiguire tha, we niwe werire Nuhu na ruciaro rwake ati ndukanina andu aku ringi na mai. Ithe witu itura riria guku gwitu kuma mai mahiu kwambata guku guothe, Mwathani ona kuria kungi Kenya, twahoya wega wako. Itikira kuigua mathaithana maitu Mwathani, nohonie ngoro cia ndungata ici ciaku, no tuhe thayu tondu wi mwihokete. Nitui wi hamwe na ithui, na nituona ni gugwikika maundu manene. Ithe witu anxiety yo twi nayo na family, nitui Ngai ithe witu ni gutuonia endwa aitu matige kuhereka, matige kuigua ruo mangeigwo na thutha wa maundu maria mangiumirira, tondu wi Ngai muturamu. Nitui gutire handu utakinyaga na gutire handu uto. Tuhe wega waku na kirathimo giaku ni undu wa Yesu Kristo Mwathani. Amen. Baba Mwenyezi na mwenye rehema, tuendelea na kukushukuru na kukuabudu. Twasema asante kwa wema na fadhili zako. Wewe Baba Mwenyezi hutenda yasiyoweza kutendeka na binadamu. Twashukuru kwa wale wamefanya kazi tangu jana Baba, kwa sababu umewapea nguvu, kwa sababu wamewapea uwezo, lakini bila wewe hakuna linaloweza kutendeka. Kaine twagwika leo nigetha uthondeke njira. Mwathani we ndungihuthira mathaa maingi gwika, no kiama giaku ukwaria. Na nitwaria thakame ya gatulume iguru wa giikaro giki, nitwaria thakame ya gatulume miturire-ini ya andu aya Ngai. Ni Mwathani ithe witu kiria kihithitwo ni ngoma, twahoya ukiguurie thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Tutikurirwo haha ringi Ngai ni tondu ni gwika undu mweru, tutikuthaga mino gingi Ngai tondu ni gwika undu mweru, na nitwetikiria kiama giaku ni kiambia kuringika. Mwathani ni kiaringika, na hau ni gukinya muthia thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Oya injinia ciothe moko-ini maku Ngai, nigetha mahuthirite indo cia wira waku na wira uyu urikirire. Twakwirekereria Ngai ni twakwineana tondu wa Yesu Mwathani na Mwonokia witu. God is good all the time. And all the time God is good. Asante. Ni uguo riu no tukihere niguo turatuika kũringana na watho ũrĩa ũkĩrĩ haha. Rĩu reke twĩkĩhutagia harĩa twendete na tuthiaga na mĩtaratara itu rĩrĩa rĩgũcuhĩte haha, ona ithuĩ enyewe twarũgama twĩra Ngai rĩu nĩ na ithuĩ tũrũgamĩrie rĩrĩ tondũ rĩu nĩ rĩgũthũkia. Na tondu uyu ona uiri uri ona gitumi na nja he kahinda no tukekanya, na tondu mwihoko witu ni tuone andu acio na ona haria turi tuigite mwihoko tuigire mundu agĩkorwo tuite no tukumona na mangĩkorwo moimitwo nĩ mĩoyo ri mwĩrĩ ũgĩtigana na thakame wĩruo. Rĩu twĩragwo atĩrĩ kĩronda no gĩkorwo gĩkwanjĩtie kũmoha kĩngĩ cumbĩ na no gĩture mũno kana kĩngĩ. In every instance nĩ harĩ boundary, nĩguo ingĩre boundary-inĩ nĩ rũtho hoyaga nĩgetha uge ũrĩa ũkwendaga. Ona minister thaa ici angĩũka ũngĩona arũgama hau na orie nĩgetha mũnene witũ ũrĩa ũratongoria wĩra ũyũ DC
ona nikio ndiraria ni mahitia kwaria tondu ni wagirirwo ni kwaria aheane rutha na ti mahitia tondu ona tukihoyaga Ngai rimwe ni twiragwo tukarora haria tigatihie tigatihie ngoro niguo nituhitagia tugitũragio ni kurekania gutire mundu tungikua tondu mundu ni wikikire tumana kuria ngurumo tukirora haria tungikihota na twagikorana nokio na no wega ni mwathika no ni tukwenda twathikage rimwe tugathikira watho tukehokeka acio mao mwaci mwenye kaũ Ngai wa iguru amuhe thayu tukwendaga kumwira mundu wothe ungikorwo na undu korwo wina information yothe murabatara korwo hena support yothe ya miario ya meciria ya ngoro iria ungibatara ihinda riri tondu ni twi ihinda rihuthu twina hema haha ya tracing any information iria winayo ingituteithia korwo he mundu mutarona korwo he mundu murona mwina information mungituteithia nayo twamuhoya tu tuige information handu hamwe tondu thaa ici any information ni anxiety irongerera ithitiguo mututeithie niguo tuhote guteithania. Number 2 bado twina haria metha iria twina counselors o mundu wothe ungibatara guteithika kimeciria kimiario twina andu maihurite haha twamuthaitha na twamuhoya mutigakire handu haha niguo tuhote ku attend kwi andu aria tatu acio tumo nao haha mtupe hiyo nafasi tuweze kuwahudumia ile pande nyingine. So kwa unyenyekevu sana tunawaomba mturuhusu tu msipite kwa hii laini. Any tracing information, any data that you want to give, we have a tracing desk. Any psychosocial first aid or support you need, we have a team of counselors in that tent. Asanteni. Thank you. Mundu ungikorwo ena uteithio arenda guteithia yona madam uyu na wode mwana DC Kariuki na haha no ratongoria operation na kwina timu nyingi kana anybody ungikiona haha wina uniform na cifu ni egukinyĩria mundu uria handu hari handu hau ndo haha ithue tindite twaraire iyo turatinda ithi na riu turi o haha hihi gutire mundu uria uranyua nginya cai na tutinginoga tondu haha tutingethama okire na Yes, habari zenu wananchi? Murega. Thank you so much. No gutekereria turi haha. Tutathirikari ciothe. Kire tungihoya ni patience. We will do our best. Tunyitanĩire na mundu ni arakĩrutwo wĩra harĩa Ngai aramuteithia. Thengi nĩ gũtũhoera. Kĩrĩa ingĩũrio to mũmorio nĩ tũcokacoke hanini ona haha ndĩreciria nĩ tũgũcokia hameno tweherehere. Tulitweta kaunti ni eta geologists ndiga turore tondu mai ni marakunukire hwaini haragwa ringi so harathi hatigwaga so we are not very sure ingimo request tuthina ku thutha hanini na aria me ha kirimaini ni ku request okorwo mwina information ya handu haria harikona mai ndira gutuma andu nigetha turore mai mau maroka ni undu wa ki ori thaici kugo mugira andu aria me haha uguo around kugwa na kwa saru kwa bato uguo guothe tukorwo twi thutha hanini mbura no rero no guthi na mbere kura so itwiragwo tukorwo na ithu tugika kindu gitagwo gwiteithia enyewe tutama guteithio ni mundu na nikio murona ona inyuĩ turamba kumuririra the first people turamba kuririra ni inyuĩ that's the law ati mukorwo na thina twambe aria matahutĩtio tukamba kumeheria kuguo tukumuria mucokacoke thutha uguo mworio ona hanene OCS if it's possible let us go a little bit up. Yeah, so ready close. Let us go. These vehicles ticoke thutha hanini tweherere itura kuma hari uguo tucoke thutha kindly na nĩ wega na no gumurathi no mutuhoere kinya mĩciĩ-inĩ kuria guothe mukorwo itukorwo twi ha throughout. We have also risked and brought our lives forward for you and for your relatives and all that. So asanteni sana na mwire aria megũkũigũrwo okorwo he andũ mũngĩigua hena mai kana kĩndũ kĩngĩ turona mai mangĩ nĩ mambia kuumĩrĩra thaa ici as we speak.
So no twambĩrĩrie kwambata kindly. No twambĩrĩrie. Wa mũico mũgĩthiaga the media team please don't broadcast what is not broadcasted or what has not been confirmed by the incident commander. Kwa pamoja, it is good you cover your information, everything, but before you say anything or write up, ask the relevant. Actually twina issue ya acio tondu amwe nĩ maratũma social media ĩgatũma tũkorwo twĩna thĩna mũingĩ mũno. Ta rĩu he mũraigire atĩ kĩmerera-inĩ na yothe. So when you say like that, ũratũmĩka tũkorwo twĩna fear mũno, ona wĩra no ũreke kũrutĩka kaingĩ. So okorwo nĩ ũrahota ũkawoya information, nĩ mũkũhe information the way it come, but you are good people. We also rely on you sometimes. We appreciate what you do. But Tumwendete mũno. so let's move. Na ithuothe twĩ haha nĩ ũndũ wa kuhinyĩrĩrĩka ngoro. Maybe to clarify to the media guys, the incident commander in the DCC is now assisted by OCS, okay? So any information that you need now to broadcast now, make sure that it's coming from the DCC, So that we don't the give OCS. conflicting information. Number two, we as the media, we give information that is from the source to the other people who are far from us, they are relatives who are far from us, and they want to hear what is happening on the ground. So far we have not recovered anyone, we have not rescued anyone, but we are very hopeful before the evening today we have completed and concluded this operation. So, mũndũ wa mũico gũkorwo